Bu Taşiyev özü Kırgız'ın patriot jigiti de, patriot jigitleri. Biz onu koldaybızam, kuvvatdaybızam. Mana bizge kança küç kuvvat dem berip ketdi. Dem boldu bizge. Kuvvat boldu. Kelgeniga rahmat. Biz akçasıga da, başkasıga da ol emesiga kızıkpayız. Bizge kelgeni kızıktı bolup atat, kelgeni. Başkası kelip kavarasa bolboy bile. Ana keldi. İşte bolsa, jumuşta bolbosa ham rahmat kelip ketkeniga. Mana şu kelip hammaga dam berdi, kuvvat berdi, güç berdi. Başka adamlar ham şunday kısa ekan deybiz da biz. Başkaları ham şunday bizni kolda kuvvatlap tursa, kuvvat bolat da bizge. Hiç baktan çok böyüyüz biz, jerköz bolboyuz. Biröөгө көз каранды болбойбуз. Кыргыз өзү мамлекет шондой болуш керек эле өзү. Негизи көз каранды мамлекет. Так азыр көз каранды болуп жашап атабыз да биз. Шаяга мен өкүнөм. Өкүнөм да өкүнөм. Өтө өкүнөм. Баш көтөрсөң апарып камаса. Азыр мана жүрөт дагы, сүрөткө тартып, телефонго тартып. Onысы, мынысы, есемлisi. Ertеге алып чакырып сурайт да, сурамактан сурат, мен коркпойм анан. Мен апшы Taşiyevдин эле биримин, опчу коркпойм. Өлүмдөн ham коркпойм, и бир карыш жеримден ham жылбайм мен. Жылбайм мен, опчу эле жылбайм жеримден. Мен 60-ка кирдим, киндиктен аккан жерим. Атамдын, бабаларымдын көрүнү ham буларга депсенди кылбайм мен. Дебелетпеймин, Кудай кааласа. Маншетте баш көтөрүп жашаганым, жүргөнүм мен.